mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu birakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Haravugwa Kabila Joseph uri Goma mu mudendezo rwose urimo kwidegembya mu mujyi wafashwe n'inyeshyamba. Hari ugutaha kw'ingabo za SADC n'ibikoresho byazo, ariko bikavugwa ko ibyo bikoresho binyuzwa muri Tanzania bigahita bijyanwa i Burundi mu kwitegura urugamba rwo kurwanira hitwa Uvira mu kugerageza gufata Bukavu imaze amezi 3 mu maboko ya M23. Gusa ariko ihuriro rya AFC M23 riracyashinja ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi n'umutwe wa FDLR. Ibintu abayobora uyu mutwe w'inyeshyamba bavuga ko nibidahagarara bazabyikemurira. Abayobora uyu mutwe w'inyeshyamba muri iyi minsi basabye leta y'u Burundi gucyura ingabo zabwo ngo inzira zikigendwa. Nibitaba ibyo bazabikemura bati? Barateganya kurwana n'u Burundi? Perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu rwego rwa politike Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igikoresho cy'umutwe wa FDLR. Aganira n'abanyamakuru, Bwana Bisimwa yavuze ko ibyo kuba abarwanyi ba FDLR bavuga ko ari impunzi na leta ya Kongo ikabishyigikira ngo atari ukuri, kubera ko ngo nta gihugu na kimwe ku isi kigira impunzi zifite intwaro. Avuga ko leta ya Kongo ikoresha abana b'impunzi z'abanyarwanda ikabashyira mu gisirikari. We ku giti cye ngo ntabwo yigeze abona impunzi zifata ubutaka bw'igihugu kizicumbikiye zikaba ba nyirabwo. Yasobanuye ko abana bavukiye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakorera FDLR ngo bahawe imyitozo ya gisirikare ndetse batozwa kwanga abatutsi bo muri iki gihugu no mu Rwanda, bahinduka abagome bahora bifuza gukora ubugizi bwa nabi. Niko yavuze. Avuga ko ngo umwana wavukiye mu ishyamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 ari we wahindutse uyu munsi umuyobozi w'ibikorwa bya FDLR. Ati mutekereza abana iyo bavutse ikintu bamenye mu buzima ari uko wabateye ibyo byose bituma bataba mu gihugu cyabo ari umututsi, yaba ari muri Kongo no mu Rwanda. Atagasubirwamo ibyo byose mu gitondo, saa sita na nimugoroba ari mu ishyamba akababara. Yakomeje avuga ati bazo uwo mwana afite intwaro mu kiganza icyo azakora. Nabo no bamubwiye ko ari umwanzi ntabwo ashobora no kumurasa mu mutwe amutemesha umuhoro, kandi ntibirangirira aho ngaho. Ibi ni ibyanditse mu nkuru ya igihe.com. Bwana Bisimwa yavuze ko ategereje kubona leta ya Kongo iburanisha abarwanyi ba FDLR kubera ibyaha bakoreye muri iki gihugu biri mu bwicanyi no gusahura imitungo, ariko anagaragaza gushidikanya ashingiye ku kuba abanyapolitike bayoboye iki gihugu bakorera uyu mutwe. Ati abanyapolitike bakorera FDLR muri iki gihugu. Ati dukwiye kuvuga ibintu uko biri kugeza aho bashyigikira ubutumwa bwayo kugera ubwo baba umuvugizi wayo, none ubwo ninde ukorera undi? Ati ni ikibazo. Mu by'ukuri ni leta ya Kongo hamwe na societe civile n'imitwe yitwaje intwaro bakorera FDLR. Ati uko n'ukuri. Yasobanuye ko kubirenze gukorera FDLR byageze aho Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asezeranye uyu mutwe kuwufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati umukuru w'igihugu yishimiye gutangariza mu ruhame ati tuzafasha bari abantu gufata ubutegetsi bw'iwabo. Ati muziki aba bantu bakoreye mu midugudu yacu. Ati se Perezida azi igihugu cyacu, azi amateka yacyo, azi ububabare twahuye nabwo. Bwana Bisimwa yavuze ko abarwanyi ba M23 ngo biyemeje guhagarika ubugizi bwa nabi bwa FDLR muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bubi bufasha uyu mutwe w'iterabwoba. Yasobanuye ko M23 izakomeza gufasha gutaha ku bushake abanyarwanda bagizwe imbohe na FDLR basanzwe bifashishwa mu kubaka uyu mutwe, kandi ko bizagaragara ko bifuza kuguma muri Kongo nabo ngo uburenganzira bwabo buzubahirizwa. Uyu muyobozi w'umutwe wa M23 kandi yaburiye ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko zikwiye gutaha. Azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo ngo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Ibi nabyo yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyumweru mu mujyi wa Goma. Ikiganiro cyagarutse ku ishusho rusange y'ibice M23 imaze gufata kuva yatangira urugamba. Ubu M23 iragenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru biri mu mujyi wa Goma n'inkengero zawo. Banagenzura kandi umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Uvira. Bwana Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'u Burundi kubera ko ngo ari igihugu kirwanya uyu mutwe ndetse ko icyo gisirikare gifatanye n'umutwe wa FDLR. Ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka aho bari kwisuganya ngo badutere. Ataho niho ibitero birimo guturuka. Ati igisirikare cy'u Burundi kinjira mu bice byacu kikica abaturage.
Bwana Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gukorera cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha za drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Ati dutekereza ko ubw'intambara izaba irangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo. Ati nta kibazo dufitanye n'abarundi, ni abavandimwe bacu. Abayobozi babo barimo gukoresha igisirikare mu kwica abasivile b'abanyekongo. Ati ntitwashyigikira bene iyo guverinoma. Ati icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu, kubera ko amahirwe amwe dufite ni ukwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira tugashaka igisubizo. Nk'uko ingabo za SADC zatashye, nabo ngo bakwiriye kubigenza batyo bagasubira mu Burundi. Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko yo iri ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye u Burundi. Ati Burundi bukwiye kwita ku bibazo byabwo butohereje abasirikare kwica abasivili muri Kongo. Yavuze ko mbere y'uko Burundi bwinjira muri iyi ntambara ngo yahuye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe ngo Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Ati yavuze ko ari akarengane katumye bafata intwaro. Ati hanyuma ni ukubera icyo arimo gukora ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda na Uganda bose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa. Barwanyije akarengane baragatsinda. Ati Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze umuburo icyo gihe ko abahejwe uyu munsi ejo bashobora guhirika ubutegetsi. Ati ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa. Ati abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Ati nibyo turimo gukora. Hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanije n'u Burundi FDLR na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi. Bisimwa yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yagiye mu ruzinduko i Kinshasa agahura na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Ibi biravugwa mu gihe mu binyamakuru bimwe na bimwe hanavugwa inkuru z'uko intwaro z'ingabo za SADC zimaze iminsi zipakirwa amakamyo zigasubizwa mu bihugu zaturutsemo, ni ukuvuga Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi. Ibinyamakuru bimwe bikavuga ko ibyo bikoresho bya gisirikari birimo kunyuzwa muri Tanzania ahitwa Chato, bigahita byambutswa bijyanwa i Bujumbura, aho biteganywa ko bizava bijyanwa kurwanishwa mu mujyi wa Uvira ndetse no kugerageza kongera gufata Bukavu na Goma. Ibi byose kandi biravugwa mu gihe uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ari i Goma. Joseph Kabila yagiye i Goma nyuma y'imbwirwaruhame y'iminota 45 yavuze yibasira bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse n'imbwirwaruhame yabaye nk'inyeganyeza igihugu cyose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko buri munyapolitike yashakaga kuyivugaho no kugira icyo asubiza ku byo Kabila yavuze. Uyu Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 18 yose ari mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'ihuriro AFC M23. Umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 kizwi nka ARC Lieutenant Colonel Winingoma ku itariki ya 26 nibwo yanditse ko AFC itangaje kandi nezerewe ko ahoze ari perezida senateri w'icyubahiro umusirikare w'abaturage Joseph Kabila Kabange yigeze mu bice bigenzurwa na M23 AFC. Ati harakabaho impinduramatwara. Mugenzi we wo mu rwego rwa politike Kanyuka Lawrence nawe yatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma. Ati tumwifurije uruzinduko rwiza mu bice byabohowe. Umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa yavuze ko kugigoma kwa Kabila ari amahitamo meza, cyane ko yafashe icyemezo cyo kutaguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo mu mpera z'umwaka wa 2023. Ati gutaha k'umunyapolitiki ukomeye kwakiriwe neza, yagize amahitamo meza aho kuguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo. Igoma JKK ubwo ni Joseph Kabila Kabange ahawe ikaze mu gice cyonyine cy'igihugu kitabamo ibyemezo bigamije inyungu bwite z'abantu, gufunga bifite impamvu za politike, igihano cy'urupfu, ivanguramoko, imvugo z'urwango n'ibindi. Umusangirangendo we Corneille Nangaa yahaye ikaze n'abandi bose bifuza gusubira muri Kongo kugira ngo hamwe na AFC M23 bahagarike ubutegetsi bw'igitugu, amacakubiri ndetse banateza imbere Kongo. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu ubwo Kabila yagezaga ijambo ku banyekongo
yavuze ko ateganya kugirira uruzinduko i Goma mu minsi mike iri imbere, anaboneraho guhakana amakuru yavuga ko yasuye uyu mujyi ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane. Amakuru yo mu kwa kane nayo leta ya Kongo yashingiyeho mu gutangira kumukurikiranaho icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu, ihamya ko ari mu bayobozi ba AFC M23. Muri iri jambo Kabila yavuze ko bitangaje kuba leta yaravuye kwizima ikajya mu biganiro na AFC M23 muri Qatar kuva mu kwezi kwa gatatu, ariko ikabuza abanyekongo kuganira na bagenzi babo. Ati nakwibutsa ko leta ya Kinshasa yemeye ikiyara kabaye kwicarana na AFC M23 mu byumweru byinshi bishize i Doha, nubwo mu buryo budasanzwe ikomeza kugaragaza ko ari icyaha kuba abandi banyekongo bavugana. Mbere yuko Kabila agera i Goma, yasabye leta ya Kongo guhagarika akababaro ikomeje guteza abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23, igafungura amabanki yafunze kuva mu kwezi kwa mbere. Ndetse ubu ngubu i Goma uyu mugabo arimo aridegembya rwose akora ibyo ashaka, ndetse ubu biravugwa ko kuri uyu wa kabiri yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Iki kigo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi ya pariki ya Virunga. AFC M23 igitorezamo abashaka kwinjira mu gisirikare cyayo barimo abasivile n'abahoze mu ngabo za leta ya Kongo. Ikinyamakuru 7/7 cyavuze ko ukorana bya hafi na Kabila yagisobanuriye ko uruzinduko mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo rwari rugamije kumenya uko abagitorezwamo babayeho. Ku rundi ruhande, kuva yagera i Goma kuri uyu wa mbere, urubuga rwitwa Reconstruire RDC yashinze rwasobanuye ko ku munsi we wa mbere yaganiriye n'abafatanyabikorwa be ba hafi bamuherekeje muri urwo ruzinduko. Ntabwo kuva Kabila yagera i Goma harashyirwa hanze amafoto cyangwa se amashusho ye. Urwo rubuga rwa Reconstruire RDC rwatangaje ko byinshi ku bikorwa biteganyijwe muri urwo ruzinduko rwe bizatangazwa vuba aha. Ibikorwa bya Joseph Kabila bishingiye ku mahame 12 yatangarije mu ijambo yagejeje ku banyekongo ku itariki ya 23 y'uku kwezi, arimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, ubwiyunge bw'abanyekongo, guhagarika intambara no gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri iki gihugu. Gusa leta ya Kongo nayo ntiyicaye kubera ko irabizi ko atari ikintu cyiza na gato kuba Joseph Kabila n'abamuri inyuma n'ubuhangange afite kuba ari i Goma mu butaka bugenzurwa n'umwanzi ukomeye wa leta ya Kongo. Leta ya Kongo ntabwo yabifata nk'ibintu bisanzwe ngo irebere gusa. Uretse kumwambura ubudahangarwa nk'uwabaye umukuru w'igihugu ndetse n'umusenateri ubuzima bwe bwose, ubu abo muri leta by'umwihariko ishyaka rya UDPS rya Perezida Tshisekedi baribasira Joseph Kabila kugeza ku buzima bwe bwite. Kuri iyi ngingo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Augustin Kabuya, yavuze ko Joseph Kabila wayoboye iki gihugu ngo ari umunyarwanda wacengeye ishyaka ryabo. Mu ijambo ryasubizaga iryo Kabila yagejeje ku banyekongo ku itariki ya 23 y'uku kwezi, Kabuya yavuze ko harabo mu miryango yabo biciwe mu myigaragambyo yabaye mu 2016 n'2018. Kabuya yavuze ko kandi uretse kuba Kabila yarahaye akazi abantu kugira ngo bajye kwica bigaragambyaga, ngo hari nabo muri UDPS yahaye ubutumwa bwo guteza umwiryane muri iryo shyaka mu gihe yari ku butegetsi. Ubwo Felix Tshisekedi yajyaga ku butegetsi mu kwa mbere mu 2019, yakoranye n'ishyaka PPRD rya Kabila hamwe na UDPS basaranganya imyanya muri leta binyuze mu bufatanye bw'ihuriro ryiswe Cash na FCC. Kabuya yasobanuye ko kwiyegereza Kabila bitari bigamije ubushuti hagati ya UDPS na PPRD, ahubwo ngo byari uburyo bwo kumworoshya mbere yo kwambura FCC ububasha yari ifite muri leta. Ati nababwiye ko Kabila abakomeje. Ati bwari uburyo bwo kumworoshya, twasangiye nawe, tubana nawe kugira ngo atekereze ko tumwemera. Ati twiyemeje kubana n'umwanzi, nari kumwe nawe muri Kindakati muri GLM. Ati ntabwo ari uko twamukundaga. Kabuya yavuze ko Kabila atari umunyekongo, bityo ko akwiye kureka abanyekongo bakikemurira ibibazo byabo, ngo we ni umukozi w'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru wa UDPS yavuze ko Kabila yanyujije byako kanya ijambo rye ku muyoboro w'u Rwanda. Ati ubutumwa bwa Kabila bwatambutse ako kanya burimo buba ku muyoboro w'u Rwanda kubera ko ari umunyarwanda. Gusa ibi ngibi ntabwo ariko bimeze, kuko RBA ntabwo yigeze itambutsa iryo jambo rya Joseph Kabila, ahubwo ryatambutse ku muyoboro mushya wa YouTube witwa Reconstruire RDC. Kwambura ubwene gihugu abanyekongo batavuga rumwe na leta ni ibintu bitari bishyashya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo yaje kwisubiraho, yanavuga ko abarwanyi b'ihuriro AFC M23 atari abanyekongo, ahubwo ko ari abanyarwanda.
igamije ahanini kugaragaza impamvu idakwiye kugirana nabo ibiganiro. Kuva mu kwa gatatu mu 2025 leta ya Kongo iri mu biganiro na AFC M23 bibera muri Qatar, ndetse impande zombi zanagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano nubwo atubahirizwa. Leta ya Kongo yatangiye kwibasira Kabila bikomeye nyuma yaho mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka bivuzwe ko uyu munyapolitiki usanzwe ari senateur yagiriye uruzinduko i Goma. Kabila yavuze ko nta munyekongo ukwiye kuryozwa kuganira na bagenzi be, asobanura ko atigeze ajya i Goma mu kwezi kwa kane. Mu gihe leta ya Felix Tshisekedi ihanganye na Joseph Kabila, hari abandi banyapolitike muri Afurika bibutse leta ku mutwe wa M23 ufite ubushobozi bwo kurwanya Kongo no guhirika ubutegetsi. Wabigarutseho by'umwihariko ni Thabo Mbeki wabaye perezida wa Afurika y'Epfo, wagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze igihe bihurira mu biganiro, ngo ntabwo bihagije ngo uburasirazuba bw'iki gihugu bubone amahoro. Ni ingingo Mbeki yagarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo muri Afurika y'Epfo Sophie Mokoena. Iki kiganiro kibanze ku bimaze iminsi birimo gukorwa ngo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo gishakirwe igisubizo, birimo n'ubuhuza bwatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbeki yavuze ko ibirimo gukorwa nta musaruro bizatanga mu gihe abanyekongo batarumva ko igisubizo kizava muri bo. Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashinje kwivanga kw'amahanga mu buryo butarimo ubushishozi mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'intandaro y'akarengane n'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Uganda, Perezida Museveni yavuze ko ibyo kwivanga kw'amahanga mu bibazo bya Kongo byatangiye kera mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wayoboye Zaire hamwe na Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ibi Perezida Museveni yabivugiye mu nama ya 12 y'abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru b'inzego, inama yahuje ibihugu byasinye ku masezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye PSC Framework ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kose muri rusange. Iyi nama yakiriwe na Perezida Museveni ku ngoro ya leta iri Entebbe, ahagana ku birometero 40 uvuye i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Abitabiriye iyo nama bafashe imyanzuro itandukanye irimo no kwamagana ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haba ubundi butegetsi bubangikanye n'ubusanzweho bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Ni mu gihe AFC M23 ifite ubutegetsi mu mujyi wa Goma na Bukavu yafashe mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibi byatumye benshi bibaza ko hazaza h'uyu mutwe ndetse n'ikizakurikiraho nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kongo n'uyu mutwe. Ubutegetsi bw'uyu mutwe buzagumaho aho buri. Muri iki kiganiro reka twibande ku mbwirwaruhame ya Perezida Museveni ku ntandaro y'amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo yakemuka, ndetse tuvuge no ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama irimo ko ibihugu byayitabiriye byamaganye kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ubundi butegetsi butari ubwa Kinshasa. Tubahaye ikaze. Mu muhango wo gufungura iyo nama, Perezida Yoweri Museveni yavuze ko ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gukemurwa n'ibihugu byo mu karere binyuze mu bufatanye bw'imbere mu karere aho kugendera ku ngufu z'amahanga. Yavuze ko kwizera cyane ingabo z'amahanga kandi abatuye aka karere ndetse n'abanyekongo ubwabo batitabajwe ngo nibyo byatumye ibibazo birushaho gukomera. Mu ijambo rye ubwo yahabwaga kuyobora iyi nama y'inzego zigenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga binini, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta yavuze ko amakimbirane yo mu karere ashobora gukemuka igihe abanyamahanga bayivanzemo babiretse, bagaha umwanya ibisubizo by'abanyafurika bo ubwabo ngo barandurane n'imizi iki kibazo. Perezida Museveni yabwiye abayobozi bari bateraniye muri iyo nama ya 12 y'inzego zigenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye ati twebwe tuzi ikibazo icyo ari cyo kandi gishobora gukemuka, ariko bisaba ubushake bwa politike. Ati abanyamahanga bagombye kugabanya kwivanga kwabo muri ibi bibazo kubera ko nibo bakunze gushyigikira amakosa mu buryo budashishoje. Bityo abateza ibibazo bakunze gutekereza ko akarere tutabiha agaciro. Ubwo yararimo ahabwa ubuyobozi bw'iyi nama na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Perezida Museveni yakoresheje iryo jambo rye atanga isomo ry'amateka,
ahuza ibibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 baje guhungira muri Kongo aho bahawe intwaro n'ubuhungiro. Museveni yaragize ati ingabo za Mobutu hamwe n'iza Habyarimana zatsinzwe zahungiye Goma. Ati twasabye Mobutu kubambura intwaro, ntacyo yakoze kubera ko yumvaga ko ingabo z'imbere mu gihugu cye ntacyo zimutwaye. Yumvaga ko twebwe abaturanyi nta gaciro dufite, abari bafite agaciro n'abanyamahanga bamuteraga inkunga. Perezida Museveni muri iri jambo yagaragaje impamvu nyamukuru z'umutekano mu cyumaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anenga uburyo ubuyobozi bwa Mobutu bwafashe ibyemezo bigamije gushimisha abanyamahanga aho kumva impande z'akarere. Ati kubera iki Mobutu atatwumvise? Ati nyamara twari duhari, twari kumufasha. Museveni yavuze ko iyi nama ari umwanya wo gusubira ku nkomoko y'ibibazo ndetse no gukosora amakosa yakozwe. Aya masezerano ya PSC framework yashyizweho umukono mu 2013 ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, inama mpuzamahanga ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini ndetse n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika. Ni amasezerano agamije gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Museveni yagaragaje icyizere ko iki kibazo gishobora gukemuka, ariko aburira ibihugu byo mu karere kutongera gukora amakosa yakozwe mu bihe byashize. Ati mu bitekerezo byanjye ibi bibazo biroroshye kubikemura, ntabwo bikomeye. Ikigoye ni amakosa atatu: imitekerereze, ingengabitekerezo n'uburyo bwo gukemura ibibazo. Museveni yagarutse ku mateka y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo n'akamaro ko kumva inkomoko y'ibi bibazo. Yibanda ku mitwe y'iterabwoba ishingiye ku basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nyuma y'uko ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, zihagaritse jenoside mu kwa karindwi mu 1994, abasirikare ba ex-FARC, abanyapolitike n'interahamwe bahungiye mu burasirazuba bwa Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari bitwaje intwaro, baje kwishyira hamwe, babanza kwiyita RDR, nyuma baba Palire, nyuma bahinduka Allier ya mbere, nyuma baba Allier ya kabiri, hanyuma baza guhinduka FDLR. Mu mwaka wa 2000, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kubera kwica ba mukerarugendo b'abanyamerika muri parike ya Bwindi muri Uganda, bahise bashinga FDLR, bayishingirira Lubumbashi mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka wa Zambia. Byari mu rwego rwo guhisha ibikorwa byabo cyangwa se kwitandukanya n'amateka y'ubwicanyi bakoze. Iyi nama yabereye muri Uganda yavugiyemo ibi byose. Yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu cyangwa se intumwa zibahagarariye baturutse muri Uganda, Angola, Uburundi, Congo Brazzaville, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, u Rwanda, Afrika y'Epfo, Sudani y'Epfo, Sudani, Tanzania na Zambia. Hari n'intumwa z'indorerezi z'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'inama mpuzamahanga y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ICGLR. Perezida Museveni yahamije ko hakenewe ibisubizo bishingiye kuri Afurika kandi bikubaka ubushake bw'abayobozi b'akarere aho guhora bizera abanyamahanga bafite inyungu zitari z'umutekano w'akarere. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi wakomeje umugambi wawo wa jenoside, cyane cyane wibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa bwatinze cyangwa se bwirengagije gukemura ibibazo byabo bwakomeje kubakururira akarengane, biza gutuma havuka umutwe wa M23. Umutwe wa M23 washinzwe ku itariki ya 6 y'ukwa gatanu mu 2012 nk'igisubizo ku kudashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinyiwe Kinshasa ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 2009. Aya masezerano yari yemeranijweho nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere mu 2009 umutwe wa politike n'ingabo witwa Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP wari warashinzwe hafi mu myaka 3 mbere wemeye gushyira iherezo ku bushyamirane. Guverinoma ya Kongo yemera kuwushyira mu gisirikare cy'igihugu FARDC ndetse n'indi myanzuro y'ubwumvikane. Abategetsi bakuru ba leta barimo Minisitiri w'Ingabo icyo gihe Charles Mwando Simba wapfuye mu kwa 12 mu 2016 mu Bubiligi, bitabiriye umuhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kiri ku birometero hafi 45 mu majyaruguru ya Goma, mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho abarwanyi ba CNDP bari batangiye kwinjizwa mu gisirikare cya leta. Hashize iminsi mike, abarwanashyaka ba CNDP batangaje ko CNDP yahindutse ishyaka rya politike mu buryo butaziguye,
ryemewe na leta ya Kinshasa nyuma y'uko abarwanyi bayo binjijwe mu gisirikare cya leta. Gusa nyuma y'amezi hafi 11 CNDP ihagaritse ubunyeshyamba ikiyemeza gukora politike, ibintu byasubira idubi. Desire Kamanzi wari uyoboye iryo shyaka ryavukiye mu barwanyi yeguye kubera umujinya n'akababaro kuko utubahiriza ibyo bari bemerewe. Intambara iri hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'umutwe wa FDLR, abasirikare barenga 10,000 b'abarundi, inyeshyamba z'abacanshuro b'abanyaburayi, ingabo za SADC ziyobowe na Afrika y'Epfo ariko zatangiye gutaha hamwe n'ingabo za LONU, yatangiye mu mwaka wa 2021. Kugeza ubu M23 yabaye igice cy'ihuriro rinini ry'inyeshyamba ryitwa Alliance Fleuve Congo, ryashinzwe mu kwa 12 mu 2023 kandi rikomeje kwaguka no gukomera. Ikinyamakuru BBC cyanditse ko mu myanzuro yafashwe n'abayobozi bitabiriye inama y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere, harimo kwamagana ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutegetsi umutwe w'inyeshyamba wa M23 washyizeho mu bice wafashe mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Iki kinyamakuru cyavuze ko mu mwanzuro wa gatatu, nk'uko bikubiye mu itangazo rigizwe n'imyanzuro 30, abitabiriye iyo nama bamaganye gufata ubutaka no gushyiraho ubutegetsi bubangikanye bikorwa n'umutwe wa M23 AFC ufashijwe n'ubufasha bwo hanze. Banasabye ishyirwa mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye n'impande zose bireba ry'umwanzuro w'akanama k'umutekano ka LONU 2773 wo ku itariki ya 21 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Mu by'uwo mwanzuro wa LONU uteganya harimo ko M23 igomba guhagarika imirwano ako kanya no kuva mu bice yafashe, n'u Rwanda rukareka gufasha M23 rukanahita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza. Muri iyo nama y'ibihugu byasinye amasezerano ngenderwaho ku mahoro n'umutekano, abari bayitabiriye bagaragaje impungenge ku bwiyongere bukabije bw'ihohotera rishingiye ku gitsina rituruka kuri iyi ntambara ndetse n'imbogamizi zikomeye ku kubona ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Banenze ibikorwa byo kwagura ubutaka bufitwe n'umutwe wa AFC M23 ndetse no gushinga ubuyobozi bubangikanye n'ubwa Kinshasa, kandi basaba ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro nimero 2773. Bati tugaragaje impungenge zacu zikomeye ku bijyanye n'ihungabana rikomeje kwiyongera ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingaruka zikomeye bigira ku rwego rw'ubutabazi n'uburenganzira bw'abantu, zirimo cyane cyane ubuhunzi, ubwiyongere bukabije bw'ihohotera rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'iyi ntambara, hamwe n'imbogamizi mu kubona serivisi n'ubufasha bwa muntu. Bati twamaganye ibikorwa byo kwagura ubutaka no gushinga ubuyobozi bubangikanye n'ubwa Kinshasa bikorwa n'umutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo bufashijwe n'amahanga. Tunasabye ishyirwa mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye ry'umwanzuro 2773 w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, cyane cyane ingingo ya 4 n'iya 6. Ibi ni ibyagarutsweho muri iryo tangazo rya nyuma. Nk'uko bikomeza kugarukwaho muri iryo tangazo rya nyuma ry'iyo nama, abitabiriye inama basabye kububahirizwa bidasubirwaho ibyemeranijwe mu masezerano ngenderwaho, cyane cyane ibirebana no kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ubutaka bw'ibihugu bituranyi, kutihanganira no kudaha ubufasha ubwo ari bwo bwose imitwe yitwaje intwaro, kubaha impungenge n'inyungu zemewe n'amategeko z'ibihugu by'abaturanyi, cyane cyane izijyanye n'umutekano, ndetse no kutakira cyangwa se gutanga ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwo kurinda abantu bakurikiranyweho ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, jenoside cyangwa se ibindi byaha bikomeye by'ubugizi bwa nabi, ndetse n'abashyizwe ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Basabye kandi gusesa umutwe w'iterabwoba wa Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'indi mitwe yose yitwaje intwaro y'amahanga irimo cyane cyane ADF, Allied Democratic Forces, Red Tabara, Résistance pour un état de droit au Burundi na Codeco, Coopérative pour le développement du Congo, ndetse n'indi mitwe, maze bagasabwa gushyira intwaro hasi ako kanya. Basabye kandi gutanga amabwiriza ku ishami rishinzwe imikorere rya Groupe de Contact et de Coordination GCC kugira ngo rikomeze ibikorwa byaryo bitari by'intambara bigamije kuganira n'iyo mitwe no kuyihamagarira kwishyira ikizana mu gushyira intwaro hasi no koroherezwa gutaha. Uyu mwaka hashize imyaka 12 hasinywa amasezerano ngenderwaho ya Addis Abeba yashyizweho umukono n'ibihugu 11
hamwe n'inzego mpuzamahanga n'akarere enye arizo umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga binini n'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo. Aya masezerano areba amahoro, umutekano n'ubufatanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Amasezerano ya Addis Abeba yatanze icyizere cy'ejo hazaza nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, umutekano muke, kunyerezwa k'umutungo n'imibabaro ikabije mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ishyirwa mu bikorwa ryayo ryagiye rihura n'imbogamizi zikomeye, haba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku ruhande rw'abafatanyabikorwa bayo. Mu myanzuro yose yafatiwe muri iyi nama, urimo kuvugwaho cyane nuwo kwamagana ubutegetsi bubangikanye n'ubwa Kinshasa buri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribwo bwa M23. Kugeza ubu ntawe uzi icyo uyu mutwe uzakora umunsi amasezerano y'amahoro azaba yamaze gusinywa.